perhatikan pengurus cabang Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Kabupaten Aceh Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islami dina. Wa bil Islami dina. Wa bil Ka'bati qiblata. Wa bil Ka'bati qiblata. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil Qur'ani imama. Wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ati bil jihad. Bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ati wal jihad bil jihad. Ala tadbiri majlis at-ta'lim. Ala tadbiri majlis at-ta'lim. Wa dzikri tastafi. 2016 Miladiah pukul 21:40 dan Aceh Utara. Dengan ini resmi kami bentuk dan kami sahkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengajian dan zikir tastafi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita.